Pamirsa kasus COVID-19 anyar ring nasional tanggal 10 November Kuningan incap, sayang ring rahina sedurung nyane kantos 6 talian diri. Wilangan punika sampun mewawah selami petang rahina kantos 6 talian diri. Pawawahan pasien COVID-19 sanekena ring tanggal 10 November kantun ring sor wilangan kasus anyar. Wilangannya nih mungguh ring petang talian diri. Selanturnya nih, indek pasien seda mawali dasaan diri, wilangan inucap tedon saihang ring arahina sedurungnya nih, kantos petang dasa tigang diri. Anutin Kementerian Kesehatan nyihnayang wenten penincapan kasus COVID-19, kantos 6 tali nanggu sarta sia dasa 4 diri. Dadosnya nih kata wilangannya nih langkungan 6 jutaan diri. Selanturnya nih, kewentenan pasien kena, keuningin mungguh ring petang talian diri. Indek pasien seda mawawah 3 dasa 7 diri. Dadosnya nih kata wilangannya nih langkungan karobelah talian diri. Asapuni ketaler, pasien COVID-19 sane kantun kerawat wenten langkungan petang dasa talian diri, terus sane keni penglalah ingan langkungan 5 talian diri. Diah Dewi Bali Pos Nguningayang.